Gdje ste ljudi došli u novi klip? Danas je malo drugačiji klip na kanalu. Prikazujem vam kako drugačije zaraditi V-Bucks-e, to jest kako zaraditi na Balkanu da bude legalno, da ne dobijate one banove i slično. Naprimjer, pod broj 1, pod broj 1 najlakši način zarade Save the World, istina da on košta, evo kao što vidite ima dva editiona, ima kao standardni, neki deluxe, standardni je 40 €, ali opet morate znati koliko ćete morati dugo da igrate da bi izbili ti 40 € uopšte u V-Bucksima. Ali to je prvi najlakši način, ali taj Save the World, vjerujte mi, oni klipova po internetu kako ga dobiti free, to nigdje ne radi, vjerujte mi. Ja sam negdje počeo da će on biti sad u ovoj godini nekad, ne zna se kada će biti free, da se kao moći igrati. Sad da li će izbaciti V-Bucks ili neće, to ne znam. Drugi način zarade vam je, ne znam što pokazati sam da uđe u Fortnite, drugi način zarade vam je da kupite sebi Battle Pass, evo kao što vidite, kupite sebi Battle Pass i u Battle Passu dobijete, ako se ne varam, baš u Battle Passu dobijete 1300, ja se ne varam, 1300 dole i 200 dobijete ako nemate Battle Pass i to je sve zajedno 1500 i sa 1500 pa jebi ga možete, evo vidite na primjer ovaj skin vam je 1500, ne znam, taj Global X isto 1200, Pik taj, ne znam ti neki kao Place i slično, to možete uzeti, a nije puno para, mislim mjesto ono puno, a pogledajte 40 €, evo vam 25, to vam je 2800 i kupite ovaj od 10 i 3800, još vam 5 € ostani, 4000 i koliko, 4400, 300 možete uzeti za 40 €. Pa sad vi gledate koliko tam trebate farma za toliko V-Bucksa. Ja sam sebi uzeo Battle Pass, kao što vidite imam 1000 V-Bucksa, sve sam riješio davno, sam već izašao iz Battle Passa. Sad da li će vratiti onaj ovdje kako ste bili, bio je refound nekih par sati, ja mislim da je bio refound i to su izbacili, ne znam zašto. Kao što vidite imam već 1000 da kupim sad Battle Pass, evo sutra izlazi, sutra kreće nova sezona, da kupim sve za novu sezonu Battle Pass. Uglavnom, vidite ove skinove ovdje, što dobijete free, ovaj skin i ovaj, ako se ne varam, ne možete to uzmati preko onih kartica, preko onih lažnih kartica. Mislim, ako niste uplaćivati na taj account, onda uzmite, ako ćete uplaćivati nemojte, jer možete lagano da dobijete ban, a to vam ne treba ako ste već uplatili neke pare na svoj account. Ja nisam, tu sam uzeo preko svoje kartice i 100% sam čist, znači briga me, ne mogu da ban. Ovdje su ti neki kao pleso, šta ja znam, bla bla bla, to vam je drugi način zarade. Po meni najbolje tako kupite sebi i onda kad kupite, em ćete izbiti te pare, em ćete dobiti još 500. Vi možete svaki godin uzmati za sezonu se Battle Pass i 500, vam osim kupite, ne znam, 10 neki ili slično. Sljedeći način zarade vam je, kod nas u Balkana ste vidjeli na internetu, imaju ljudi snimaju neki kao tutoriale kako da zaradite i to nekih kartica, ne znam, nije gledao sam jednom. To možete, ali isto ne možete na svoj account i svoj mail raditi i promijeniti na IP adresu svog kompjutera, interneta, bilo čega, jer ako se dozna da se to radi, možete sigurno, vjerujte, možete da nastavljate i da se to ne završi kako treba. Znači, da vas okrivi da ste hakovali a stvarno vam to ne treba. I možete naravno još jedan način kako da zaradite u Fortnite, da učestvujete ovim giveawayima što daju V-Bucks-e, pa kad vas ubode, možda ćete jednom dobiti sigurno u god dana, koliko ti giveaway-ova bude, sigurno ćete dobiti. Ako želite napravim jedan giveaway, ja mogu da danim ovih 1000 V-Bucks-a to nekom za Battle Pass, napišite mi komentar ako želite giveaway. Samo se trebate subscribe-ovati na kanal, u stvari to ćemo u jednom posebnom klipu reći šta ćete trebati uraditi da dođete do para, to jest do V-Bucks-a. Ja mislim da je to otprilike nekih način zarade, ne znam šta vam još mogao reći, nema više ništa. Ljudi moji, to je bilo to za ovu epizodu, ako vam se sviđa ostavite like, subscribe i share. Hvala vam, vidimo se, čao!